Mayam aina hojik lai se Asiagi Cleanest village Mawlynnong dani. Mawlynnong ki view ni changbaga siga reception dai changaga si parking dani. Se hojik je hangye mayam. Gai se chabham kari ka lai. Ada hojik khara charaga tui matung da asi village se jenge tor ga kamai tawwa. Jenge ga mayam da thangal lakke. Aw mayam da dum share tawakke kai lai. Pecah by family ngainari piratri thali mayam apoi do ngainari hoje mo na ngak lo chapo chakre ana chapo ge chalo ra ko ge mem koi ge ana bai la ya je ni alu bhaja kai kai no jaw salad tilau hawai yo 3 papar jo 3 sakhal lage ngai bawar mayam chabal oire hojik chabal oina koi ba change mogi village siga mayam jo hojik koi ba change ai jeng halak ya kai leiba kamai to ba kam nan ba je me si me si village ni mayam review do jap si satina nali ma nan di satina nali jeng halak ke matang ingna si sum pothawa kambam am lai ra em si ga view point dam khat lai ra wana sana amna na taw si lai yang si tu si wana sana kan toro si karo si men video ko view point mathakta ni moi gi sai ba kok se wana upami marakta kong saraga upami pai mathakta sige view point sem
cái gì mà homestay ở đây này. Oh, your red tree house. Si nung se velen so in lay ay makada kamay lay nung kari nung tigi. O du sige matak sige sum nung jen lay ay na hay ba. Nung mare. No mare. No nung iba em no. मैं मावलिंगलोंग की वीडियो से सीधा होने लोशन जरा गया मथंग दमो अनोवा वीडियो पूरा लाग जगे मैं आप इमिनेसी तो सब्सक्राइब तो बिरो लाइक तो बिरो नुआई बता दी वीडियो से नुआई तो सब्सक्राइब तो बिरो मो नुआई तो सब्सक्राइब तो बिरो मो थैंक यू